Kay wangaje kitijipi ñankunamanta tapushkanchikmi mashi Raúl Tigasi antawata purichik mashi nirkami kay hatun ñankunaka ashka llakimi rikurishka ñukanchik pasajeros mashikunata ama llakichinkapak kaypi llankashpa katijushkanchik. Ashka llakiga no, como aquí ishki vía polinchik kunan kay vía principal recto y 25 ishki vía pero ni ishki lado la allí rikurin entonces carro con las tokurin y ganida ganenche personal de pareja chibi gastarin nima cuenta na bueno ñuka shui ino charin busta entonces mucho daño tokurin puro baches wasalado puro llushka entonces puntam de pacha mal ganga kaymogam bueno ñukanchi kaybiganchi pishka socio creo chayguna aguantashkanchi na ama gentekunata llakichinkaku. Shinallata kutishuk pushakunatapash tapunchikmi mashi Juan Manuel Tigasi wangaji Colatipo ayllu llaktamanta pushak nimi kay wangaji ñankuna ashka wakllirishka rikurin tawka watakuna kay rimaywan shamushkanchik kunan kay watakunapi charinchikmi mashi Jorge Waman Cotopaxi markapak apu ña kay convenioskunata Banco del Estadowan firmarkami shina nishpami riksichin. Kay ñampiqa ñukanchik hatun llaki kawsanchik tukuy tiempo mana kunanllaka kay tamya tiempokunapi hatun llakita carruchariwaq chaykunapish wakinpiqa ayveces maquichuran ayveces na maquichuran hatun lastimata sufrish kawsanchik igual que como comunidad ukushinallatik kan mana parroquia ukumun chayana ñan laya kagan época de Marcia Cesar Romajengawa tiempo tiyarka kay presupuesto wangaji asfaltana nish na chay tukurka kuchapunkukama uchillawata asfaltarka chayka tukurishka kunan kutin ojalá ñukanchik compañero Jorge Waman shuk paypuk gestionwan ñukanchik rikukta ña conveniota firmarka Banco del Estado chay ashka kushikuykanchik ojalá kay complemento tishak ñukanchik siquiera cambio de wangaji tiyachun ñanwallapish